Daniel Hapta Atsi Satun Sot Ang Dung Sot Daniel in Babylon Gama Uma Patin Koma Kami Israel Dehi Itihin Tak Kido Do Diuham Ya Question and the Ball So and the Ball ala Patina Don Bunintin Nami Israel Dehu Amhozo Situ Judah Kopi Jerusalem Pisap Pating Suki Hawking Item Little Patent in the He Hiche Hapta Som Sagi No Lepung Heticho Hapta Som Sagi Oh Hapta Kachukum Sagi Oh Hapta Som Sagi No Lepung Heticho Tatu July Tuba Nakiti to decree 445 BC Bela and Lapa Navale Jesus Christa Calvary Cross Atier Rekibuika Lahi Hapta Som Gupla Fuki Simon 69 weeks off Israel te hite la kalit diu miti la ka kido do diu mati le patina don bu chu hapta som sa gido phat le na ho na kido do diu tai ati cho ki che ta ke chi hapta som sa gi chu kum sang lem nam ko hi e clear ki la ya kum sim dan chi se i sim wa le na confuse we ya na bilang chu su ma ta dia da yin sa ama sa penin bible gau thua phat sim dan hi an he thi ma saw te Hapta som segi hi ipiham. Hiche hapta som segi hi phat simdan kum simdan ahi bove. Hapta som segi sunga hi ni izat umam ti hi ama sa penin anaveleu hen. Hapta khatna nisagi amma hele. Hapta som segi a chu nikho zalile somko umding ti na hi. Bible gau thua phat simdan hi nikhat hi kum khat to ke bang hi. Ezekiel bungli changup na chu veleu hen. Keima nangma dinga nikhat chu kum khatna ka simpi na hi. Hapta som segi chu nikho zalile somko hiale gau tu simdung zu ya nikho zalile somko chu kum zalile kum somko tina hitai chang somni lelina nami te ati hi koi ho asaina ham nami te ati hi Daniel mi te Israel te kisaina hi chule na khopi ati hi Daniel le ami te khopi Jerusalem kisaina hi achuti le hi hapta som segi chu hoya ko na kela do a kitipya kikapi ham Nikho sang ni la jathum zo ting hobo in thing chu kisu thing ding a hi ati Nikho sang ni la jathum chu gau thu phat simdung zo ya ile do hala kum sang ni la jathum ti na hi heja chu Daniel le ami te chule a khopi chu kum sang ni la jathum abul lang kum jalile som ko chu kitip pi hi kum jalile som ko hung ke pat na chu imoding o hitai Jerusalem sa phat a kit ding le akile do kit na dinga thupi a hung do a pat na atin hi aku piu sa phat na ding le akitun do kit na dinga thupi hung chu iti kum chu hiding ham bible a kon le khang thu sima imu do jungjuin achom lamin hin sewete hi chi thupi hin pi mido persia te leng chu leng artaxerxes a hi Israel bung sagi sung hi evet na hele leng artaxerxes in thupi api na le khathot leng thupi chu akimuna hi tun leng artaxerxes in Israel thempu dan tu sun pakayin Israel te api dan thu pi hole dan thu ki sun ho he thempa henga api lekha tho chu hi chi hi a hi leng ho leng artaxerxes Israel thempu van pathen dan thu sun pa henga lungmon na cham kim tu le hunungin umjing hen kalengam sunga Israel mi pi zo si thempu ho le levi ho Jerusalem ma chi to nom zo si chu nangma to kilhon din thu galhu sa tai Leng artaxerxes in thupi api kumchu iti kumham ati hale BC zalile somngale segi kumchu anhi e hapta som segi ki patna chu e hetawin aban an chiu hite Jerusalem sa phana kit ding le akile do kin adinga thupi ahung do apatna leng chapa Messiah gai chu hapta segi le hapta som gup le ni hiding ahi hapta segi le hapta som gup le ni chu agoma hapta som gup le ko ahi in hapta som gup le ko chu ni khu izan ham ti hale Hapta khatna nisagi aw ma hele hapta som guble ko aju nikho zalile somget le thum heding a hi gaw thu simdung zo ya nikhat chu kum khat a hi a hele nikho zalile somget le thum chu kum zalile somget le thum tina hi Gabrielin Messiah lengchapa chan gei chu kum zalile somget le thum chan heding a hi atina hi a hi le Messiah chu koi ham lengchapa Messiah thawnu chu koi ham Hapta som guble ko ahilo le kum zalile somgit le thum toma leng thau nu tia ke he Bible luk bung thum sung chu ivet na hele Jesu jang baptize achan jovin ataw ven hile van akhongin chule thagau thing ta savovin va khu bangin ahung kum hlan achunga achun chule wana konin o ahung gingin nangma ka chapadai ta hi nachunga kalung alhai tenge je ati kum zalile somgit le thum toma thagau thinga thau nu chu Jesu Christa bau au men hi Hiche achu lengchapa thawnu Messiah chu Jesu Christa ahi le Jesu Christa baptize achan kum chu iti kum hiding hitam iti het thei dingo hitam
Bible an nevia te lubung thum chang khatna choi vatna hele Tiberius Caesar lengchan kal som langa chu iti kum hamati hele AD somni le sagi ahi chane ne hi hidia chu BC jali le somnga le sagi apatna hapta som gubla ko ti chu kumjali le somget le thum chu in sim su a hele AD somni le sagi hungki to chane hi Bible chu adi tinge jin akito tinge je hija chu Jesus Christa hi thaunu Messiah lengchapa kiti chu ahi e tu hin hapta som guble ko chu akichai tan hapta som sigi alhina dinga hapta izat watam atia hele hapta khat bo awatan hi hapta khat bo wa chu na hapta khat bo wa pa chu ho hum ki to lu ja chu hapta som sigi na pa chu continue thei lo ben ke chiam continue na ding chu rap chu ru pa continue ding chu thu ha sa kam he o ke chi thu ha sa chu ki chai ting le second coming do wa chu da ku pi ki sa pha ding ki mono ki su bei ding chu ta le satan nong chu tu ku a ki le lu ding lengam mi hi lengam hi Israel te lengam hi ati le Israel te hi ti la kan diu mi ti la kan ki do do diu ma ti le patina don bu chu hapta som sa gi do phat le na ho na ki do do diu tai ti chu o ki che ta ke chi hapta som sa gi chu kum sang lengam ko hi e clear ki cha la ya kum sim dan chi se i sim wa le na confuse you ya na bilang chu su ma sa dia da ying sa hapta som sa gi lo ti ni chi hapta som sa gi chu kum sang lengam ku ki sei na hi ti chu Daniel hapta o Daniel hapta chu lai ki chai chu o thu ha sa ka nga ki chai ta chu hapta som sa gi chu abana chu hapta som sa gi ki chai ting chu le Israel mi te na ki do do diu restore ni hi do he ti pa chu ki sei ni apa tai o hapta som gup la ko zawa hapta khat pa hin ipp ding hi ipi hlung ding hi atiam Bible in hi chu an ve taw hete chule hapta som gup le ni zo ting Messiah chu ki sat hlading ahin la ama adinga ki sat tha he poi ati e ki sat hlading ki ti chu ipt na ham atia hele thiding ai lawai ki that ding ti na hi Isaiah bung som nga le thum na an veute ata be in aman ilung kham na ho apun chule ilungen theina ho aputai ahila ama ai ho su khil zin akimavon ai ho khan git lo ne in akisu ge min ai ho lungmon na dingin gimbol na chu ama chunga chutai aji chu ama mihingama ko na kisat ha ahitai aji chu kami te su khil ji a ki eng bola ahitai isai bung som nga lithuma kisai hi koi kisai na ham Bible le khang tu sim hoi na la koi madang a umpoi Jesus Christa chon site dinga adi a Israel te dinga hung thina kisai na hi First Peter bung ni na jong ana sim kin no hite chang som ni lalina ai ho chon sit lama I thiwa chon phat lama I hin na dingun aman ai ho chon sit na zo se ata sa chung apun thingle gejin apudo ata na hi ama ki jep na maha achu nang ho ki bol da man hi taw ve Jesus Christa hi Messiah ai monge ti hichikal wala apochending umem ahung ding leng chapa mi pi te ho chun khopi le mun thing chu asu beiding asu set ding Hiche hin Christian theologian tamta in ahung ding leng chapa ati hi antichrist ahi ati ve ahile bung somni lali somni langa chule somni lugu ma leng chapa chu koi ham Messiah chu ahi ahung ding leng chapa chu Messiah Jesus Christa jo chu ahi bove ahile ahung ding leng chapa mi pi te ho chula koi hitam bung somni lali le somni langa somni gu ma hin sim ma chu imutave Daniel mi te ahi Daniel mi te chu Israel te ahi Israel ten Messiah apom lova atha ji uwa chu edi somsagia Titus le asipai ho in Jerusalem khopi le in thing chu abon na kam hela asu se na kam hela anala hitai chang som ni le segi chu isima hele hapta khat chu I het chen be ke ding hi chang som ni le segi na chule aman ati chu lengchapa ati na hin aman kitip na chu mi tampi to hapta khat na dinga asu de ding chuchi hapta kim tu ta a chu hapta ke khat na chu gan leina le thil pe asu hiding ati na hi aman kitip na ati chu ipi kitip na ham tia hele kitip na tha chu hapta khat sunga chu anam de ding ai lo le asu de ding ati na hi mi tam tan hi cha aman kiti leng cha pa chu antichrist ding a hi ati ben hi chule kitip na jong asim ding a hi ati na hi hiji hi thuhil di lo ta hi aji chu leng chapa ati hi chang somni le nga le somni le gup na chun
Messiah thaunu leng chapa chu ahi ati e aban ding le kitipna kiti hi Satan ahilo le antichrist kitipna asem ngai poi Bible sunga hin Bible sunga kitipna thing bol chu pakai bo hi kitipna hi koito asem ji am ti tinga hele alhachate amite to kitipna asem ji en hi hichi achu hichi Bible chang hin ipi asai na ham ati hele leng chapa Messiah thaunu Jesus Christa chun Israel te to anikitip now kitip na tha chu ganthi sana he to loading pathin kel ngoi no pathin chapa Jesus Christa thisana kitip na tha chu anam da ding ati na hi masanglaya Israel te to akitip na pathin kitip na luya chun ganthi sanin kitip na ananam da jivin anusuda jivin hi ai la kitip na tha chu ipi akisuda nam te hai le Jesus Christa thisana su dat elo le nam dat hi na bon chawin don su ke jun izinam ti le hichi hi chon sit su beina dinga mitam ta dinga ki so do kitip na tha ka thesan a hi ati Jesus Christa athi ni achu Jerusalem hoina chu ipi an rungam be hete Matthew bung somni le sagi chang somnga le khatna chu ni tin se ye chu in Jesu ha pen na pengin alhagau alhado atan hi Jesus Christa chu athita nahi ale sang somnga la khatna chun chu in vevin hoin pon da len chu achunga pat anui geijin e thlapaijin ke ni akison chu le ling akihotnin songpi ho ake nahi Christa le ahin ata pa cha hung pha na chu leise na thempu zo ngai talo ganthi sana ke thoine zo ngai talo ho bu zo ngai talo hi tun Jesus Christa athi kum chu iti kum ham etia evetna hele edi somni le sagi apat Jesus Christa ministry sung kum thum la ke cho hin su to a hapta khat sung ti chu kum sagi sung ake khat cho hin su to hin khot to a hele edi som thum la khat hung ki to chan ni Gabriel in Daniel koma ahil bangin hapta kim to lai ta chun ake khat lai ta chun Jesus Christa hung thitan Jesus Christa thi kum chu ihin vatna hele edi som thum la khat vel cho hung hi in hecha kon chun hapta ke khat bo awatan hapta ke khat sung chu iwat kina hele Israel mi ten Jesus Christa Messiah apom lo wangwin Jesus Christa in asai ju ho ko ma chun satan hi no ho Jerusalem dal he hon ati in tun hapta nununga hapta lai ta a ake khat na chu Jesus Christa hung thi ding chu imuchin ta ve ahile hapta ke khat awa chu anave taw hete seizui ho na to chu ivet na hele amo ho in Jerusalem ami te judate mil a gospel to pha chu asai phong le ve na hi ama ho chidang namdang ho ko ma achi nai pove hiji achu ama ho in hapta nu kha pen akichei taka phat ki pi chu akichei taka ama ho in juda mi te sunga pathin thu asai phong diwa ana sei hi ele Israel ten Jesus Christa chu Messiah he te a pomavam pathen cha pa he te a pomavam elo wale ki pa na tu pha gospel chu akisanawam asang ta pove asan loji uchun achei ne khe adingin Israel ten Messiah pom lo now le gospel apom lo now official ta apon do now khat chu Stephen songa ase li uchu hi Stephen chun juda telam kai ho le mi pi ho masanga chun thu asayin amana tu saina achun Israel te pathin to akitip nawa akita lo naw ho apong do en them gauti ho atha naw le Jesus Christa apom lowa atha naw thu ho cha seiwa le alung chang ke kal do abungun khupi pamlanga akai do ovin Stephen chu songin asep movin athat tawe ne hi ahile Stephen songa aseli naw kumchu iti kum hita matia hele edi somthum li ahin edi somthum li chu edi somni le segi apan ahin sima hele kum segi akitu chanin kitip na nam dat dinga phat ke pi chu akichai ta ne hi ahile tu like Christian tamten Daniel hapta achai na pa hi ninung lam le hung umding ati pa hi adi himnam di lo hela hi aji tam ta se jong na khatani hin sei nge Daniel hapta achai na pa kisei leng cha pa hi Bible dung juya chu Jesus Christa hi leng thau nu leng cha pa ati ne hi ai le tu lai Christian tam ta na hildan chu hi chi leng cha pa kiti hi antichrist hiding hi ati vin hi chi thu hil hi evet na hele pathin tei tom na pathin thu tei tom na thu hil hi bove awan tingle hichi sunga he 7 years tribulation hung umding hi ativin hichi calculation pa he alaven inung lampe ading akoi ven hi hicho hi event na hele tu hildi ilo a hi ti imuchina ven
the near bung git le bung ko a imu them gau thu hi chen tabang a hin ahin la tu lai Christian te ho in athu hil da no hi chi chen chu abat tanovin ninung lam pe a koyovin hapta som sagi na chu ninung lam pe a hung ding na savin rapture uminten rapture zoting le hi chi hapta som sagi na chu hungui ding 7 years tribulation hungding second chance amodingo antichrist hungding Israel te second chance amodingo third temple hungke tung do ding kumse ge zoting la chun second coming home ding hi ti na savin hi chi hi thuhil di ilo ahi tu ni phab zoting le hin live stream a question answer don bot na kahin bol kit ding hi in hi chi chung chang thua het chi nom nei thu do nei ho zo se in na question ready san na koi vel lang chiteng le chun ikimoto kit ding wa hi